أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التنافس من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب آمنت بالله صدق الله العظيم. Жана кыямат күнү алардын баарыны махшарга топтойбуз. Кийин фериштелерге сурайбыз, эмне булар силерге ибадат кылдыбы деп. Алар айтышат, сен бүт айыптан тазасың Аллахым. Сен биздин досубузсуң, алар эмес. Балким алар жиндерге сыйынышты. Көпчүлүгү аларга иман келтиришти.
Emi bugünkü günü, kıyamat günü siler bir-biriňerge paýda ziýan bere albaýsyňar. Jana aýtabys zalimlarga, ey zalimlar, siler jalagan degen azapdyň damyny tartkylaýmy? Janalarga bizim açyk ayatlarymız okulganda alar aýtışdy. Bulu şunday adam silerden ata-babaňa synyp kelgen nerseden silerdi tiýat. Jana aýtışdy bul Kur'an açyk okulgan kitap. Jana kafirler hakka aýtışdy, hak kelgende bul açyk sykyr dep. Biz alarga okuturgan kitap bergen emesbiz. Senin aldığın alarga peygamber de kelgen emes. Anan bularga çeyin dagın murun kowumlar peygamberleri jalganga çıkargan. Al emi bular alarga berilgen nersenin miňden biriге de jetişken emes. Alar bizim peygamberler jalganga çıkardı. Keyin karagın biziň azap kanday boldu alarga. Aýtkyn men silerdi birle nersege osiýat kılamın, birle nerseni silerge nasihat kılamın. Al turup alıp birden, ikiden bolup Allah'ın estegile. Keyin fikir kılgıla. Silerden dosuňarda peygamber jinde emes. Al silerdi aldındagy azaptan korkutuuçu. Jana aýtkyn men silerden akı surabaýmyn. Siler kılgan işiňerden akysyny özüňer alasyňar. Meniň jazamdy, syýlygymdy Allah bilet. Al ar bir neseni görüp turuuçu. Aýtkyn albetde Rabbim hak meni hakdy alıp hakdy jiberet. Jana al gaýyplaryň baryny bilýüçü. Jana aýtkyn hak geldi. Batyl emi paýda kıla albaýdy. Eşdeke jana gaýtyp gelbeýdi. Batyl paýda bolboýdy jana gaýtyp gelbeýdi. Aýtkyn eger adaşsam al adaşkanym meniň üçin, eger toora jolda bolsam al Rabbimdin maňa bergen hidayaty, wahysi. Albetde al jakyn ugup turuuçu. Jana sen göre turgan bolsoň alardyň korkkan uçurlaryny kıyamat günü alar emi kaça albaýdy. Jana jakyn jerden alardy karmap alışat. Jana alar oşol wagtda aýtışat, biz Allah'a iman keltirdik dep. Emi alardyň alystan iman keltirgenleri hiç bir paýda berbeýdi. Alar buga çeyin inkar kılışdy, kafir boluşdy. Jana gaýypdan, alystan ele gaýypdan sözlördi aýtışdy. Oşontyp alar menen alar kalagan neslerden ortasına bir tosup golduk, tosma tosup kaldı. Bularga çeyinki kowumlarga bolgondoy syaktu. Albetde alar açyk şekde boluşkan. Ol Saba suresinin 40-njy ayatından tartıp 54-njy ayatga çeyinki 15 ayat. Muna şu menen Suratü Saba suresi ayagyna çygyp atat. Allah subhanahu wa taala kabul kılsın. Bugünkü sabakta Allah subhanahu wa taala gaýryle oşol kafirlardyň ahiretdeki ahwalyny beýandap atat. Ötken sabakta aýtganbız, kafirlar bul dünýede kalaganday jaşaýdy. Alarga esep kitep jok. Biroq bir gün kelet, oşol günü kelgende alar esep kitepke tartylat. Hudaýdyň astynda jogap beredigan gün kelet. Oşol gün kelgende Allah subhanahu wa taala her bir kafirden özü surap alat. Başçysy bolsa anan özünçe, anerçigenlerden anan özünçe bardan surap alat. Allah subhanahu wa taala al gündü jaşyryp koygan, al kıyamat günü. Bul dünýede kafir oýnap, jırgap, guturup oýnay beret. Biroq Allah taala kalasa bul dünýede jazasyny beret. Köýrek ahiretde beret. Oşon üçin kafirlarga nege bularga azap gelbeýdi, nege bular uşunday bola beret degen sözler aýtışynyň kajety jok. Allah subhanahu wa taala alardy jırgatyp aparyp duran jazalaydy. Oşonu ulandysyny bugünkü günde okup atabız. Kıyamat günü kelgende kafirlar aýtışat, Allah subhanahu wa taala feriştelerden soraýdy. Ferişteleri turguzup alıp, muna oşul kafirlarga, oşul adamlarga siler aýtdyňarby, maňa syýyngıla degen suro berет. Sebebi kafirlardyň bir jamaty, müşrikin Araplardyň bir jamaty feriştelerge syýnat ele. Feriştelerdi Hudaýdyň kızlary deýdiler. El melaike banatullah, ferişteler Allah'ın kızları dep, uşular arkaly biz Hudaýga jakyndaýbys dep feriştelerge syýnat ele.
Allah subhanahu wa ta'ala mına uşul ayatda aytıp atat, kıyamat günü kelgende Allah'dan emes, feriştelerden suraydı. Sizler bularga aytdyňarby? Maga sıyın dep aytdyňarby? Meni taştap koyup ferişteler maga sıyın dep aytdyňarby degen surоо berет. Ferişteler aytat, "Qalu subhanaka ente veliyyuna min dunihim bel kanu ya'budunal jin aksaruhum bihim mu'minun." Bu feriştelerin sözü. Aytat, "Jok, biz anday kılganga akybız jok, anday hiç kaçan kılbaýbız" dep jogap berişet. Bu kafirlardan feriştelerge sıyınıp kalganının sebebi bular ança-munça ündördi ugat ele. Ança-munça ündördi ugup kalganda bul emi ferişteden bolo, şeytandan bolo, jinden bolo oşol ündördi ugup alıp bul bizim Hudaý uşul eken, uşul feriştelerge sıyınabız dep oşol negizinde bular feriştelerge sıyınıp ketken. Kebir uçurunda Allah subhanahu wa ta'ala feriştelerin ününü ukturat. Kebir uçurunda Allah subhanahu wa ta'ala şeytan, jinlerinin ününü ukturup koyat. Adam balası bilen çoğu qarinuhu minel jin ve qarinuhu minel ins minel melaik. Adamdın iki dostu bolat, iki janda şerigi bolat. Birösü şeytandan bolgan, birösü ferişteden bolgan. Al çoğu jüret. Kede adamga ilham taştap durat. İlham degen jüregine bir nese gelet. Jüregine bir dege salınat. Mına şunu eger jaxşılık bolsa ilham dep aytılmat. Ferişte jaxşılıkты salsa al ilham bolat. Kede otursan oturgan ele jerinden jaman oylar kelip ketet. Bul qarinuhu minel jin bolat. Oşol jinden kelgen basbasa bolat, azgırı bolat. Uşu nerseler kelet. Oşol oylar, fikirler kede ündör ugup kalganda bular oylayt ele, muna uşul Hudaýa okşayt, uşul Hudaý bizim Hudaýybız uşul dep feriştelerge sıyına başlaşkan. Oşon üçin ün ugulup kalsa al ündör, al sen oýuňa kelgen nerseler bular kede şeytandan bolat, kede ferişteden bolat. Bunun jolu kelgen nerse oy fikir şariatka toora kelbey oşuna karaş gerek. Şariatka toora kelse kılsaň bolat. Bul ferişteden kelgen nerse, Rahmandan kelgen nerse. Şariatka kelbegen nerse toora kelbese any kılganga bolboýt. Any taştaş gerek. Oşon üçin bizdin jolubuz, bizdin tariqa Qur'an-ı Kerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet jolu, oşon çeşmele bergen fuqahalardyň jolu. Uşul hak jol. Kebir uçurlarda adam balasında ündör ugulat, başka nerseler boluşu mümkün. Bunu kaşf ve karamat dep aytylýar. Karamatul awliya hak dep aytylýar. Kede kaşf bolat, karamat bolat, ündör ugulup kalışı mümkün. Biroq alar har daim hak boluşu dalil hak bola berbeýt. Kede şeytandan bolup kalışı da mümkün. Oşoň üçin kede bayagda bir ünü ugup kalsaňa, je oýuňarga bir oý jakşı oý kep kalsa ele men Hudaýyň dostu bolup kaldym, ferişte maňa keldi, ferişte ayanat keldi dep düşünbeş gerek. Düşünüňärbi? Azır adamlar Arap dilinde aytat, "Sallal hayy rakatayn we yantazirul wahy" deyt. Özü namaz okugan adam iki rekat namaz okuyt dagы hem wahy kütet deyt. Öz ömrüde iki rekat namaz okuyt bolan, jumada okuyt, aýtda okuyt, şamşy okuyt, ana wahy kütet deyt. Ayaktan maňa ün gelet eken, ün jagat eken dep. Anday bolboşy gerek. Bizge ün gelebi, kelbeýbi, jüregiňe birdege salaby, salbaý bal karalbaýt. Biz Allah üçin ibadat kılabız. Allah üçin ibadat kılabız. Karamat hak, biroq karamatul awliya bul biröwdün wali ekenini dalil emes. Biröwdün Allah'ın dostu awliya boluş üçin karamat şart emes. Dünýede toltur adamlar ötken karamaty jok. Awliyalar karamaty jok. Sahaba rızvanullahi aleyhim ecmaîn toltura sahabalar bolgan hadisleri okuýsaňar az ele esepleri bile sahabalardan karamat sabyt. Kalgardan sabyt emes. Biroq bardygy raziyallahu anhum ve razu anhu. Oşon üçin karamat bul adamdyn Allah'ın dostu ekenini dalil emes. Allah bergen jakşı niýamat bolsa dele, bolbosa dele adam toora jürgen bolsa Allah'ın dostu bola beret. Oşon üçin kede ündür ugup kalat, kede jakşı oýlar kelip kalat, başka bolat. Al uçurlarda adam balası azgyrylbaş gerek, aldanbaş gerek. Al Allah'ın tarapdan kelgen sunna boluşy mümkün, je şeytandan kelgen boluşy mümkün. Oşon üçin maşhur bir okuya bar, baryňar bilesiňer Abdülkadir Jilani rahmetullahi aleyh. Abdülkadir Jilani rahmetullahi aleyh öte çoğun awliya adam ötken, Gawsul Azam dep. Oşo kişige bir ün çykkan. Ey Abdülkadir, sen menin dostum boldun, senin ötken güneleriň baryn keçirdim. Sen emi ibadat kılmasaň dagы beýşekileşin degen ün çykkan. Abdülkadir rahmetullahi aleyh aytkan,
Sen şaytan jagan aytasın деген. Бұл шайтаннан келген нәрсе. Пайғамбарлардан Алла кешірген емес. Пайғамбарлар дагы өлгөнгө чейин намаз окуган. Мени кантип кечирет Алла Таала, сен антип алдабагын деген. Дегенде кайра бир үн чыккан. Кайра үн чыкканда Абдыкадыр, сени илимиң сактап калды. Мен ушундай сөз менен миңдеген алымдарды, адамдарды адаштырганмын деген. Дегенде кайра жооп берген. Шайтан, сен мени кайра алдап атасың. Мени илимим сактаган жок, мени Алла сактады деген. Мени илимим сактаган жок, мени Алла сактады деген. Ошон үчүн кейде адам баласы ибадат кылып, Аллага жакындайм дегенде ар кылды акыбалдар болуп калышы мүмкүн. Бирдеге көзүңө көрүнүшү мүмкүн, жалт эткен болушу мүмкүн, нур чыгып кетиши мүмкүн, бир аваз чыгышы мүмкүн. Эй фаланчы депчи. Алардын бардыгы фериштеден болушу шарт эмес, шайтандан болушу дагы мүмкүн. Шайтандан болушу да мүмкүн. Аларга маани бербеш керек. Алар ошондой нерселерди угуп алып, булар ушул Кудай экен деп, фериштелерге сыйына баштаган учурлар болгон. Аллах субханала таала алардын кылган амалдары, этикаттары туура эмес экендигини Кур'ан-ы Керимде баяндап атат. Мына ушуну айтып атат. Ва яума яхшуруhum жамиан. Кыямат күнү болгондо алардын бардыгын абид, мабуд, сыйынганды дагы, Кудайчасын дагы, Кудайыны дагы, баягы сыйынган адамды дагы баарын алып келебиз дейт. Сумма якулу лил малаика, кийин Алла Таала айтат фериштелерге, ахаулаи иякум кану я'будун. Эмне ушулар силерге сыйындыбы деп. Эми ушуларга силер сыйын деп айттыңарбы деп Алла сурайт фериштелерден. Силер айттыңарбы, бизге сыйынгыла деп айттыңарбы дешет деп Алла Таала суроо берет. Ошондо фериштелер жооп берет. Қалу субханак, биринчи жообу. Айтат субханак, я Алла, сен бүткүл ширктен, кемчилдиктен, айыптан тазасың. Субханак, сенде эч бир кемчилдик жок. Биринчи Алланы эме кылат? Мактайт, Алланы арулайт. Андан кийин жообу анта валиюна мин дунихим. Андан кийин жообуну карагыла. Сен биздин досубузсуң. Я Аллахым, сен биздин досубузсуң. Мин дунихим, алар эмес. Алар эмес. Биздин досубуз кимсин? Ким? Сенсин Аллахым. Biz senin kulunbuz, biz senin dosunbuz, sen arusun, tazasın şerikten. Bel kanu ya'budunel cin. Allah aytıyor. Belkim alar özdörü cinge sıyındı deydi. Biz aytkan jokpuz. Cinderge, şeytanlarga ne kıldı? Özdörü sıyındı. Aksaruhum bihim mu'minun. Alardın köpçülüğü iman keltirip aldı dedi. Alardın köpçülüğü ne kıldı? Alarga işenip aldı deyip жооп беришти. Демек, эмне кылды? Аллахтын сөзүнө карасаңар, фериштелер 3 этап менен жооп берди. Биринчи шашкан жок, субханак деди. Бүткүл тариф, жакшылык, мактоо сага болсун Аллахым. Сенин кемчилдигиң жок, шеригиң жок, эчтекең жок, затсың деди. Андан кийин өздөрүнө айтып атат. Не деп? Анта валиюна мин дунихим. Биздин Мавлабыз, жаратуучу, биздин Кудайыбыз, биздин досубуз сенсиң деп Аллага кайрылып атат. Андан кийин алардын себебин айтып атат. Алар не кылды? Бел кану я'будунал жин. Алар жинге сыйынды. Биз айткан жокпуз. Бел аксаруhum бихим му'минун. Алардын көпчүлүгү алар иман келтирип кетти. Демек, фериштелер эч качан бизге сыйын деп айтпайт. Эч качан пайгамбарлар айтпайт. Ушул суроону Аллах субханала таала Иса алейхисаламга берген. Анта култа лин-наси ittahizuni ve ummiye ilahayni min dunillah деген аят бар. İsa aleyhissalamды кыямат күнү Аллах сурайт. Сен айттың ба адамдарга, мага, менин энеме сыйынгыла, Аллага эмес, мага сыйынгыла деп айттыңбы деген суроо келет Алла Таала. Христиандар не кылат? Иса алейхисаламга сыйынат, Мариям энебизге сыйынат, үч Кудай деп сыйынат бардыгы. Ошолорду Аллах субханала таала кыямат күнү Алла билет буну. Алла Таала билип туруп аларды ыйлатыш үчүн, алардын алдында худжат там, толук далилдеш үчүн ушундай кылат. Бул жерде эми ошондой. Аллах билет, фериштелер айткан жок, аны сыйынгыла деп. Бирок Алла Таала алардын худжатын толук кылыш үчүн Алла ушундай суроо берет. Кыямат күнү болгондо дагы Алла Таала айтат: "Не сен мага, менин балдар энеме сыйынгыла деп айттыңбы?" деген суроо берет. Алда айтат: "Жок, Аллахым, мен антип айткан эмесмин, антип айтканга акым жок" дейт. Демек, Аллахтын мукарраб бенделери, пайгамбарлар, фериштелер эч качан мага сыйын дебейт. Эч ким айтпайт антип. Антип айтыш мүмкүн да эмес. Фериштелерге сыйынгандар, жиндерге сыйынгандар, пайгамбарларга сыйынгандар, алар өздөрү токуп алган.
Alar al joldu özleri tandagan. Bunu Allah Taala göstergen emes, alar da aytkan emes. Oşon üçün alar taza insanlar. Alardın taza ekendigini bayandap Allah Subhanahu wa Taala Kur'anda aytkan. Allah feriştelerden kıyamet günü mahşara surap atat. Mahşar meydanında barında turuzup alıp, barının aşında surap atat. Aytdı, "Jok Allah'ım, sen bütkül ayıptan taza, auruzasın, senin şerigin yok Allah'ım. Biz senin dostumuz, bizi yaratkan sensin, bizim başka kudayımız yok." Bunlar özleri kıldı, özleri sıyınıp ketişti, özleri iman keltirdi dep жооп berişet. Düşünüyorlar mı? Emi Allah Subhanahu wa Taala keyingi ayatda kıyamatın ahvalını bayandap atat. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Emi kıyamat günü bolgonda biri-biriňerge payda ziyan bere albaysınlar. Kıyamat günü bolgonda biri-biriňerge başçılar kol astındagılarga, kol astındagılar başkalarga hiç kim payda bere albayt deydi. Mına oşunu Kur'an-ı Kerimde Allah aytat: "Yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibetihi ve benihi." Kıyamet günü bolgonda ar bir adam kaçat birinden. Ayalından kaçat, atasından kaçat, balasından kaçat, kızından kaçat. Bardığı nefsi. Özüm kutkarsam boldu, özüm kutkarsam boldu deydi. Kerek bolsa oşo jaşı körgön balasını Allah'a berip azaptan kutulganга dayar bolat. Ayalını berip azaptan kutulganга dayar bolat. Biroq wala taziru waziratun wizra ukhra. Al günü birödün jügünü birö göterbeyt. Birödün günösünü birö moyununa albayt. Har kim özünün kılgan günösüne, kılbışına cevap beredi. Mına oşunu Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerimde aytıp atat: "Fel-yevme la yemliku ba'dukum li ba'din naf'an ve la darra." Gördüңөр mü? Kıyamet günü bolgonda biri-biriňerge payda da bere albaysıňar, ziyan da bere albaysıňar. Naf'an ve la darra tanwin tenkir, kişinekey payda dagın, kişinekey ziyan dagın bere albaysıňar. وَنَقُولُ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Allah aytıtat. Emi eşkim payda ziyan beril bagandan kin, emi biz aytabız deyit zalimlarga. وَنَقُولُ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Zalimlarga aytabız deyim ne dep? ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Siler jalgan degen azaptın damını tartkıla deydi. Buga çeyin işenbediňer, jalgan dediňer, hiç kasa işenbediňer. Emi oşol jalgan degen nenin azaptın damını tartkıla. Azap demi körgüle dep Allah Taala aytat. Aliyaz billah. Bu kıyamet hak, mahşer hak. Bu bolutugan nerse Allah baro saktasın. Demek zalim kafirlarga Allah Taala işenbediňer elle endi işenbegen nenin azaptın cezasını tartkıla dep Allah Taala aytat. Keyingi ayatda Allah Subhanahu wa Taala kafirlardan inkar kılgan süretlerini aytıp atat. Kafirlar peygamberlarga işengen emes, Kur'an'a işengen emes, peygamber alып kelgen dinge talimatga işengen emes. Muna şunu Kur'anda Allah bayandap atat. Ve iza tutla aleyhim ayatuna bayyinatin qalu ma hada illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. Mana oşul ayatda Allah Subhanahu wa Taala kafirlardan 3 nerseni inkar kılganını aytdı. Birinci, peygamberdi inkar kılıp atat. İkincisi, Kur'an'dı inkar kılıp atat. Üçüncüsü, peygamber alып kelgen dinde hak inkar kılıp atat. Şöyle inkar kılıp atat. Allah Taala aytıp atat. Birinci ayatda ve iza tutla aleyhim ayatuna bayinat. Alarga bizin ayatlarımız Kur'an-ı Kerim açık okulganda qalu ma hada illa rajulun. Ayetler boluşunday kişi yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum. Silerden ata babaňar sıyınıp kelgen dinden sileri çıkarıp atat deydiler. Kafirlardan etirazıyla oşul bolgon. Biz ata babamızın dinidebiz. Ata babamız oşol butqa sıyınıp kelgen, biz de butqa sıyına berебиz. Bul keçede gelip alıp bizdi жалгыз Kudayga çakırat. Kudaydan başka Kuday yok dep aytat. Bunu dinige biz işenbeybiz dep kelişken. Bulardan mejo usul bolgan. Alardan toskol bolgon nesele bizin ata babalarımız tutkan dindebiz degen söz bilen kelişken. Bu peygamber kelip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne kıldı? Bizi o sol yoldan çıkarıp atat deşken.
Kur'anda aytат, emne Allah başka жерде aytат, ата бабалары адашкан болсо деле алар жерчи бериyor деген аят бар. Эми силер акмаксыңарбы, келесе болсуңарбы деген сөз. Эгер ата энең, ата бабаң туура эмес жолдо болсо, сен туура жолдо бол да. Ата бабаң кылган кемчиликти сен кылба. Алар адашты, билбеди. Эми сага Аллахым не кылды? Дин жиберди, пайгамбар жиберди, акыйкатты көрүп атасың. Эми сен не кыл? Акыйкатка кел. Бүгүнкү күндө дагы биздин жашоодо көпчүлүк адамдар ошол эски ата бабабыздын дини деп отуруп, исламдан алыстаган адамдар көп бизде бүгүндө дагы. Бизде мындай болгон эмес, бизден ушундай болгон жашап келгенбиз деген адамдар бар. Бул айткан сөздөр баардыгы көз караштар кафирлардын сөздөрү. Кафирлардын көз карашы. Мусулман андай дебейт. Мусулман не кылды? Аллах алып келди, аманна би. Саддакна ва аманна, саддакна ва аманна. Биз пайгамбарга айтты, Аллах айтты, хак ишенебиз болду деш керек болду. Ата бабаң кылбаган болсо ал күнөөкөр өзү жооп берет. Бирок кыямат күнү ата бабам ушундай кылган экен деп сен дозоктон өзүң куткара албайсың. Куткара албайсың. Себеби ар ким өзүнө жооп берет. Аллах субханала таала ошон үчүн ар кимге акыл берген. Акыл менен Кудай тааныйбыз. Акыл менен туура жолду табабыз. Ошон үчүн Аллах Таала айтып атат. Алар не кылды? Аларга пайгамбарыбыз аяттарды Куранда окуганда, "Калу бул ушундай адам, юриду аясуддакум амма кана ябуду абаукум." Ата бабаларыбыз сыйынып келген нерседен бизди тыйып атат. Бунун диниге биз ишенбейбиз. Бул жаңы дин. Биз эски өзүбүздүн бут дини, бут парастык динде кала беребиз деп жооп беришет эле. Бул эми пайгамбарга болгон мамилеси. Ал эми Куранга "Вакалу ма хаза илля ифкум муфтара." Бул Куранга айтылган сөз. Алар айтышты, ал эми Куранчы десе, бул Куран ал пайгамбар өзү токуп алган деди. Алейхиссалам. Пайгамбар өзүнү мындай машхур кылыш үчүн, өзүн көрсөтүш үчүн бул Кудайдын сөзү деп пайгамбар алейхиссалам өзү токуп алган деди. Алейхиссалам. Куранга ишенген жок, Куранда айтты, бул токуп алган китеп. Анан буну Кудайдын китеби деп айтып койду дейт. Алейхиссалам. Ал эми хак не дейт? "Вакала аллазина кафару лил хакки ламма жаахум ин хаза илля сихрун мубин." Бул үчүнчү этиразы. Бул эмне? Хакыйкатка, динге, пайгамбарыбыздын таалиматка болгон этиразы. Айтат: "Вакалу вакала аллазина кафару лил хак." Кафирлар акыйкатка айтышат дейт. "Ламма жаахум", акыйкат чындык келгенде, "Ин хаза илля сихрун мубин." Бул ачык сыйкыр дешет эле. Ачык сыйкыр дешет эле. Яни булар пайгамбарыбызга ишенбейт эле, Куранга ишенбейт эле, бирок Курандын таасирин көрүп, элдердин таасирленгенин көрүп туруп айтат да, бул сыйкыр кылып атат дейт. Бул сыйкырдын күчү менен ушундай болуп калды дейт эле. Себеби пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга иман келтиргендер, иман келтирип, бүт баарын кечип, керек болсо хижрат кылып, үй бүлөсүн таштап, балдарын таштап, пайгамбар менен хижрат кылып, иман келтирбесе алар менен ажырашып, мал мүлктөрдү таштап кетип калган да. Bunчалык деңгээлге барыш үчүн бул не кылды? Сыйкыр кылды деген. Ал түшүнгөн жок. Буларды ушунчалык деңгээлге алып келген нерсе ал иман экен. Имандын кубат экен, хакыйкый дини хакыйкат экендигини билген жок. Алар айтты, бул сыйкыр кылып, алардын башын айлантырып койду, анан булар ээрчип алып, бүт бардыгын не кылды? Таштап койду деп ойлоду. Жок, андай эмес эле. Ал пайгамбарыбыз менен кошо жашаганга, кедейчиликке макул болгонго, хижратка макул болгонго, бүт баарын кечкенге даяр болгон нерсе бир гана алардын жүрөгүндөгү иман. Ахиреттин фикири жана иман. Ошол иманыбыз бекем болсо, бар болот экен деген негизде алар бүт баарын кечип койду. Бирок аны түшүнбөстөн айтты, жок, бул таасирлүү нерсе болуп атат, бул эчтеке болушу мүмкүн эмес. Бул сыйкыр деген алар баа берди. Алла Таала айтат, булар алар акыйкат чындык, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын таалиматы келгенде, алар эмне деп айтышты? Бул болгону сыйкыр, сыйкырлык жол менен адамдардын көзүн боёп алдап атат деди. Алла Таала буларга жооп берип атат: "Ва ма атайнахум мин кутубин ядрусунаха." Аллах айтат, биз буларга буга чейин китеп берген эмеспиз дейт. Окуйтуган китеп берген эмеспиз деп атат. Эми булар кып-кызыл жахыл деген сөз. Айткан сөздөрү бардыгы жахыл деген сөз. Надандык деген сөз. Себеби Яхуд менен Насара алар ахли китап, алар китеби бар эди. Маалыматы бар эди алардын. Христиандардын, Яхудилердин не маалыматы бар эле. Таврат, Инжил окуп, Аллахны ахиретти билет эле. Ал эми бул араб мушкиликтери эчтеке билбейт эле. Буларга китеп келген эмес. Эчтеке билбейт. Каяктан алат бул маалыматтарды? Болгону булар эмне кылат?
желесоолук кылып эле, акмактык кылып эле жооп берип келишкен. Алардын эч бир китеп эчтекеси жок. Ошону Алла Таала айтат: "Ва ма атайнахум мин кутубин ядрусунаха". Аларга окуй турган китеп берген эмеспиз. Бул маалыматтарды алар китептен алган жок. Алар өздөрү эле токуп алышты. "Ва ма арсална илейхим qablaka min nazir". Жана сага чейин буларга пайгамбар да келген эмес деди. Сага чейин пайгамбар да келген эмес деди. Себеби арабтарга көпчүлүк пайгамбарлар кийин келген, бирок арабтарга пайгамбарлар келген эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келген. Ибрахим алейхиссаламдан кийин, анан кийин пайгамбарыбыз келген. Ибрахим, Исмаил алейхиссалам, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ал эми башка коомдорго пайгамбар көп келген. Пайгамбарлардын көпчүлүгү Ирак, Шам мамлекеттерге, Ирак, бүгүнкү Шам, Фалестин, Байтул-Кудус, Мисыр ушу тараптарга келген. Ал эми Хижаз, азыркы Маккатул Мукаррама, Саудияга пайгамбар аз келген. Ибрахим алейхиссалам келген. Биринчилерден болуп. Баласы Исмаил алейхиссалам. Анан Хажир энебиз бул окуяны билесиңер, окуганбыз. Андан кийин Исмаил алейхиссаламдан кийин көп мөөнөт өтүп, ортодо көп вакыт өткөн пайгамбар келген эмес арабтарга. Анан акыркы пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам келген. Пайгамбарыбыз келгенге чейин арабтардын акыбары ушундай өтө оор акыбалда болгон. Ошол эле учурда алар айткан: "Бизге пайгамбар келген жок. Пайгамбар келсе биз ошону пайгамбар ээрчийт элек" деп өздөрү арзу кылат эле. Арзу кылат эле. Буга чейин бүт эле христиандарга келип атат, насараларга, еврейлерге келип атат пайгамбарлар. Бизге келбей атат. Эгер биздин коомдон дагы бир пайгамбар чыкса, биз эмне кылабыз? Эргешебиз дейт эле. Балким Куранда айтат: "Нахну ахда мин ихдал умам" деген аят бар. Мин ихдал умам деген аят бар. Биз башка үммөттөргө караганда жакшыраак, туура жолдо болобуз деген аят бар. Өздөрү айткан, бизге пайгамбар келсе, алар эмне кылды? Христиандар Иса алейхиссаламды урматтаган жок. Еврейлер Муса алейхиссаламды урматтаган жок. Биз андай кылбайбыз. Биз пайгамбар келсе, анын кадыр баркын ордуна коебуз деген өздөрүнүн сөздөрү бар. Бирок ошол алар арзу кылган пайгамбар келгенден кийин алар эмне кылды? Жалган деди. Жалган. Сен де жалган айтканың, алып келген китебиң де жалган, сен таркаткан диниң де жалган деген сөздөр айтышты. Алла Таала айтып атат, алардын ачында эчтеке жок. Алар айткан сөздөрү бардыгы жалган. Себеби вабатайнахум мин кутубин ядрусунаха. Алар китеп келген эмес. Алар кып-кызыл не? Жахыл, надан. Вама арсална илейхим qablaka min nazir. Ага сага чейин пайгамбар да келген эмес. Бул маалыматтар каяктан алды? Сен Алланын элчисисин, хакыйкатты алып келип атасың, сени билбестен туруп инкар кылган булар надандар деди. Эми Аллах субханаху ва таала булар түшүнбөгөндөн кийин Алла Таала айтып атат, булар ушундай акмак эл, эми угуп тургула, ва каззабаллазина мин qablihim. Алла айтып атат, буга чейинки коомдор дагы пайгамбарларды жалганчы деп келген дейт. Буга чейин дагы пайгамбарлар келгенде коому, эли аларды сен жалганчысың деп келген. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ. Аллах айтып атат, силер дейт, аларга берилген niamattardын силерге берилген, Аллага берилген niamаттын силерге миңден бири дагы берилген эмес дейт. Миңден бири дагы берилген эмес. فَكَذَّبُوا رُسُولِي. Алар дагы эмне кылды? Менин пайгамбарларым жалганчы деди. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Эми карагыла, менин азабым кандай болду? Эми карагыла, менин азабым кандай болду деген аят. Аллах субханаху ва таала кафирларга, араб мушриктерге түшүндүрүп атат, силер го кечеги адамсыңар, мына бүгүн пайда болгон дейт. Силер эчтеке жок, кедей, жашыңар дагы 60-70 жыл, байлыгыңар жок, бийлигиңер жок, жахыл, надан элсиңер. Силердин алдын көптөгөн коомдор өткөн дейт. Көптөгөн коомдор өткөн, алар кыйын болгон дейт. Өмүрлөрү узун болгон, 1000 жыл жашаган. Байлыктары дагы аябай көп болгон, ден соолугу дагы аябай жакшы болгон, билимдүү болгон, өңгөн, өскөн. Бирок алар дагы пайгамбарга ишенбегенден кийин акыры талкананым жок болду дейт. Эми ошолорду жок кылган мен силерди жөнүнө жок кылып коем деген сөз Алла Таала айтты. Ушундай кыйын дүйнөнү басып алган, дүйнөнү титиреткен коомду Аллах талкалап жок кылып койду, пайгамбарга ишенбеди, динге ишенбеди. Силер кимсиңер дейт. Силер бир хакыйр инсансыңар. Өмүрүңөрдө 60-70 жыл. Байлыгыңар жок, кедей, эптеп жашайсыңар. Анан силерди эмне кылыш, жок кылыш бизге кыйын эмес деп атат Алла Таала.
Allah Taala şu söz menен aytып atat. Seler Allah'a oşşogula iman keltirgile bolbosam selerden dagı ahvalıңар oşolo siyaktı bolat деп атат. İman keltirbeseňer selerden dagı ahvalıңар kандай bolat? Oşolo siyaktı bolat деген ayat. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ. Silerden aldığın daha köptügen kowumlar peygamberlere işenbey peygamberler jalgançı degen. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ. Seler alarga berilgen nesil, alarga berilgen nimetlerden mi'şarıga da jetpeysiňer deydi. Mi'şar degen söz ne? Arap dili ajaýyp söz balдар. Mi'şar degen söz mingden biri degen söz. Arap dilinde 3 söz kollanat balдар. Üşür, aşir, mi'şar. Bileseňermi? Üşür, aşir, mi'şar. Kur'anda Allah Taala mi'şar de koldanan. Üşür degeni ondan biri. Ondan biri. Oşon üçin egin ekseň, üşürüňi ber deydi. Egin ekseň jerden çykkan egindin ne ondan birini ber degen söz. Üşür dep aytylat ondan biri. Andan keyin aşir degen söz var. Arap dilinde. Aşir degeni oşol üşürdün ondan biri degen söz. Bunu kırgızça aytsak 100'den biri degen söz. Ondan biri oldu üşür. Aşir ne oldu? Ondan birinin biri olatpayбы? Ondan birinin ondan biri. Andam ne oldu? Bu 100'den biri degen söz. Emi mi'şar degen söz oşol aşirdin ondan biri. Anda mingden biri degen söz. Şunu ne degen eken? Mingden biri degen söz. Allah Subhanahu wa Taala aytып atat: "Wa ma balagu mi'şara ma ataynahum." Alarga berilgen nimetlerden 100'den emas, mingden biri dagı silerge berilgen jok dep atat. Alar uşunçalyk nematga toygon, nematty jatkan adamlar bolgon, birok peygamberler inkar kılgan üçin, peygamberge işenbegen üçin alardy biz talkalap jok kılıp koyduk. Seler ne bolup kalpsыңар degen söz. Düşünüňerbi? Ne kıldık Allah Taala aytып atat? "Wa ma balagu mi'şara ma ataynahum." Alarga murdagy kowumlarga berilgen nimetlerden mingden biri da bularga berilgen jok. Fekazzabu rusuli. Alar oşondoy kıyın adamlar, uzun boylu, jaşları ming yıl yaşagan, güçlü, kuvatlı, bay, dövlet, büt bar dünyanı titretken adamlar da Allah Taala ne kıldı? Jok kıldık. Fekeyfe kana nakir. Kanday boldu menin nakirim deydi, azabım degen söz. Azap ne kıldı? Allah jok kıldı. Bari jok kıldı. Emi alary jok kılganday, sizleri de jok kılıp koyam. Oşoň üçin esiňerge kelgile, özüňerge kelgile, akylyňarga kelgile, iman keltirgile degen ayat. Düşünüňerbi? Qul innama a'idukum biwahida an taqumu lillahi masna ve furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin şedid. Keyingi ayatda Allah Subhanahu wa Taala peygamberge aytqan innama a'idukum biwahida. Men silerge biriler nerseni osiyat kılamın dep. Aytqan alarga men silerge biriler nerseni ne kılamın? Nasihat kılamın. Al nersem ne? An taqumu lillahi masna ve furada. Ekiden bolup, birden bolup turup alıp, summa tatafakkaru keyin oyloňgula deydi. Keyin oyloňgula. Birden, ekiden turup alıp, oyloňgula, anan seler hakikatty toora jol tabasyňar degen ayat. Bu ayatda Allah Subhanahu wa Taala adamdın kantyp oňoluş gerek, oňolu jolunu üretip atdy. Adamdın oňolu jolu uşul. Sen el menen jaşay berseň, erte menen keçke çeýine iştep jüre berseň, oşo menen alek bolup büt barını unutup kalasyň. Jaşaw uşul eken dep, oşontup jürüp ölüp kalganyňy bilmey kalasyň. Oşon üçin Kur'andın talimi sen oşol jaşawyňdan çık deydi. Oşol jaşawdan çıkıp özüňdi kara. Özüň oýlan. Masna we furada. Ekiden bolup maşwara kılıp oýlan, özüň oýlan, kanty oýlan. Jaşaw ne degen nerse? Bizi kim jaratdy? Uşuntup ele jaşap tuğulup ele barıp 70 ýylda öle berebizbi? Taýrat kelip kayra kargandar ötüp şunup kete berebi? Kayaka barabız degen suroolordu özüňe berdiydi. Asman, jerdi, toğdu, taştı, suudu, buluttu, jamgyrdy, büt barını karap fikir kıl deydi. Oşol fikir senim ne kılat? Allah'ını tanıtat. Oşol fikir sana iman alıp kelet. Oşol fikir arkalı sen iman bol, musulman bolosun deydi.
Ошон үчүн оңолуудун жолу адам чөйрөсүнөн чыгып, не кылыш керек? Өзү хилват тарика ыктыяр кылыш керек. Буну хилват дейт, өзүнчө болуп Аллахты табыш керек. Ошондо Аллахты табасың. Эл менен жүрө берсең, ушинтип жүрүп, айланып жүрүп өлүп каласың. Иш, жумуш, той, топор, жүрүп өтүп каласың. Өзүңө да бир аз вакыт бөл. Ошол вакытта ушу суроолорду бер. Мен каяка баратам? Кантип оңолом? Өлгөндөн кийин кандай болот? Бүгүн кайсы ишти туура кылдым, кайсыны туура эмес кылдым? Өзүң баа бер, өзүң таразала, өзүңдү өзүң жемеле, өзүңдү уруш. Ошентип адам оңолот. Мына ушул оңолуу жолуну Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбыз аркылуу айтып атат. Кул деп иннама а'идукум биwahida. Айткын, мен силерге бир эле нерсени осуят кылам, насихат кылам. Ал насихат эмне? Ан тaqуmu lillahi masna wa furada. Summa tatafakkaru. Ан taqуmu бетте кыям деген сөз туруп алуу деген маана эмес. Түшүнүңөрбү? Бул кыям деген сөз өзү араб тилинде туруу деген сөз. Ан taqуmu тургула деген сөз эмес. Баягы даватта чыккыла дейт го, ошол сыяктуу эле сөз. Даватта чык дегендей эле сөз. Тур деген сөз ошондой. Эми элден бөлүнүп хилват жашоо, өзүңдү жакшы жашооңду танда, өзүңө вакыт бер дагы, ошол вакытта сен өзүң Аллах менен сүйлөш, ошондо Аллахты табасың. Анын жолу эки жолу бар экен. Биринчи масна эки деген сөз. Эки дегенден билинет, адамга сухбат керек. Чөйрөдө оңолом десең, биринчи сухбатың жакшы болуш керек. Жакшы адамдардын сухбатында бол. Мешитке келип отур, талимге отур, машбарага отур, сабакка отур, бирөө менен жакшы адам менен сүйлөш, ана сен оңолосуң. Кеч келе жүрө берсең, өзүң иш менен оңолбойсуң. Оңолуудун жолу биринчи эмне экен? Өзүң бар дагы ошол жерде адамдар менен, жакшы адамдардын сухбатында бол. Алар менен кеңеш, алар менен машбара кыл, алардын сөздөрүн ук, талим ал, маалымат ал, оңолом десең. Бул масна, эки деген сөз. Фурада жалгыз. Кээде жалгыз болосуң. Жалгыз болуп алып өзүң фикир кыласың. Жалгыздык эң жакшы нерсе. Адам баласы канчалык дин кызматкери болбосун, баары бир жалгыз вакыт бөлүш керек өзүнө. Ошол вакытында күнүнө 1 саат, 2 саатты зикирин толтурсун, фикир кылсын, өзүнүн амалдарга бекем болуш керек. Ал сөзсүз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгондо эмне? Пайгамбар келген эмес башка. Пайгамбарыбызга сухбатка. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сухбатта болгон эмес башка. Болгон нерсе эмне болгон? Хилват болгон. Гары Хирага барган, Хира тоосуна барып, ошол жерде 40 күн Аллага сыйынган, Алланын не кылган? Алла менен сүйлөшкөн. Ошол жерде туруп Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам не кылган? Истиадат пайда кылган өзүнө. Алла менен байланышлыкка истиадат пайда болгон. Анан Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга Алланын тарафтан вахий келген. Ошон үчүн ар бир адам күнүнө жок дегенде 15 мүнөт, 20 мүнөт отуруп алып, өзүбүздү муракаба кылышыбыз керек. Муракабанын эң жакшы жолу бүгүнгү кылган жашооңду өзүң айтып чыгасың. Бүгүн кайсы иштерди туура кылдың, кайсын туура эмес кылдың. Туура кылганыңа лакал хамду ва лакаш шүкр. Туура эмес кылсаң тооба кыласың, эртең кайталанбаш керек. Намазың каза болуп калды, эртең кайталанба. Туура эмес сүйлөп койдуң, эртең сүйлөбө. Сөгүнгөнсүң, бүгүн сүйлөбө. Бирөөнүн жүрөгүн оруттуң, эмне кылба. Урлук кылдың, аны кылба. Гыйбат кылдың, аны кылба. Ушинтип күнүнө биз 15 мүнөт, 20 мүнөт өзүбүз муракаба кылсак, иншалла барып адам оңолот. Оңолуудун жолу ушундай. Иман келтирүүдүн жолу да ушундай. Кафырлар өзүнүн чөйрөсүндө, өзүнүн доорунда жашай берсе, мусулман менен аралашпастан иман келтирбейт ал. Кайсы кафир мусулмандарга келип аралашса, укса, талимди алса, жана өзүнчө отуруп алып, өзүнүн дини менен ислам динини салыштырып көрсө, ага хидаят келет. Хидаят келет ага. Анан таң аткандан кечке чейин өзү менен жүрө берсе, каяктан хидаят келет? Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала бул аятта айтып атат, оңолуудун жолу, ислах кылуудун жолу, кул иннама а'идукум биwahida. Айткын, мен силерге бир эле нерсени насихат кыламын. Ал некен ан тaqуmu lillahi masna wa furada. Бирден, экиден болуп алып, Алланы издегиле. Алла менен сүйлөшкүлө, Алланы тапкыла. Summa tatafakkaru. Көрдүңөрбү? Кийин фикир кылгыла дейт. Акылга калчагыла, фикир кылгыла,
ошол жерден Аллахты табасыңар. Эчтеке таппасаң, Куранда айтат: "Ва фи анфусикум афала тубсирун" дейт. Эчтеке таппай калсаң, өзүң деле кара. Адам өзүнү карап отуруп эле Алланы тапса болот. Башка нерсе кереги жок. Себеби биз мен деген менен биз өзүбүз ичибизде эмне болгонун эч ким билбейт. Ушул жерде отурабыз, биздин ушул ашказан иштеп атат баарыбыздыкы. Ашказаның, жүрөгүң, бөйрөгүң, өтүң, бооруң бүт бар иштеп атат. Кантип иштеп атат, Алладан башка эч ким билбейт. Не болуп атканын сен билбейсиң. Демек, бизди жараткан зат бар. Ошол иштетип атат. Ошол ушулар кылып атат. Демек, биз ошол заттын кулубуз. Ошонун махлугубуз. Биз ошол зат кандай айткан болсо, ошондой жашасак, ошондо бактылуубуз деген сөз. Мисалы, балам дейбиз, эне курсагында баласын билбейт. Ал күнүм чоңоюп атат. Ал кандай бала? Атасыга окшойбу, апасына окшойбу, эркекпи, ыргачыбы, жакшыбы, жаманбы, билбейт. Балам, менин балам дейт, мен төрөгөмүн дейт, атасы менин балам дейт. Бирок балаң каяктан келди? Ким жаратты аны? Эненин курсагында турат, бирок аны эч ким билбейт. Ошон үчүн Кудайды алыстан эмес, "Ва фи анфусикум", өзүңөрдөн карагыла дейт. Өзүбүздү эле карасак, Алланы табабыз. Ошон үчүн Алла Таала айтат: "Сумма татафаккару". Көрдүңөрбү? Кийин фикир кылгыла, ой жүргүзгүлө, ойлонгула. "Ма би сахибикум мин джиннah". Алла айтат, бул силердин досуңар пайгамбар жинде эмес деп атат. Пайгамбар жинде ойлойт эле булар, жинде эмес. Жинди адамдан мындай акылдуу сөздөр чыкпайт. Айткан сөзү акылдуу сөз. Бул шер эмес, бул ыр эмес, бул не? Жинде эмес. Жинде адамдан сөз айтпайт. Жинде адамдан сөзүн мааниси болбойт. Ал не дегенин билбейт. Туурабы? Ал эми пайгамбар алейхиссалам чыныгы пайгамбар экени үчүн айткан сөзү бүт баары маанилүү. Бүт баардыгы илимдин негизинде, бүт баардыгынын терең мааниси бар. Демек, бул пайгамбар жинде эмес. "Ма би сахибикум мин джиннah". Силердин досуңардын жини жок, ал жин эмес. "Ин хува илля назирун лакум". Ал болгону силерди коркутуп атат. Силерге ахиретти эскертип атат пайгамбар. "Бейне ядай азабин шадид". Силерге алдыңардагы азаптан эскертип атат. Пайгамбар ал жинде эмес. Ал ахирет келет, азап болот. Ошол азапта күйүп, куйкаланып калбагыла деп силерди эмне кылат? Азаптан эскертип атат деп атат. Кийин Аллах субханаху таала пайгамбарыбыз айтып атат, пайгамбар силерге дават кылып атат, бирок пайгамбар эч качан дават кылган үчүн акы сураган эмес деп атат. Эми бул чыныгы пайгамбар экенин далили. Бирөө бир сага жакшылык кылса, акы сурайт ал. Бир кызмат көрсөтсө, акысын алам дейт. Мен кызмат кылдым, акымды төлө дейт. А пайгамбарлар эч качан акы албайт. Ушуну Алла Таала айтып атат: "Кул ма саалтукум мин ажр". Айткын, мен силерден ажыр сурабайм деп. Ажыр сураган жокмун. "Фа хува лакум". Эми жакшылык кылсаңар, жакшылыгыңарды ажырынын соогун Алла өзү берет деп атат. Пайгамбар айтты, иман келтирдиң, намаз окудуң, зекет бериң, жакшы амалдар кылдың, анын соогун ким алат? Сен аласың. Пайгамбар албайт, сен аласың. Демек, пайгамбарлар не кылбайт? Алар ажыр албайт. "Ма саалтукум мин ажр". Көрдүңөрбү? Мен силерден ажыр сураган жокмун, акы сураган жокмун. "Фа хува лакум", кылган ишиңердин жакшылыгын, сыйлыгын өзүңөр аласыңар. "Ин ажрия илля алаллах". Менин сыйлыгымды, менин акымды Аллах берет дейт. Пайгамбарлар эч качан акы алган эмес. Ошон үчүн дин таркатуудун негизги пайгамбар жолу, некен сүннет жолу, акы албайсан дин таркатылат. Ошон үчүн алхамдулилlah даватка чыккандарда жаның малың менен чыгарып дават кыласың. Бирөөнүн акчасы менен чыгып дават кылсаң пайдасы болбой калат. Азыраак болот. Өзүң курбанчылык кылсаң пайда болот. Жана дават кылганыңа, таркатканыңа акча да албайсың. "Ин ажрия илля алаллах". Пайгамбарлар акы эмес, бугандар акы эмес. Пайгамбар зекетти алган эмес. Пайгамбар зекет харам деген өзүгө эмес. Пайгамбарыбыз кыяматка чейин урпагына пайгамбар харам кылган. Чыныгы пайгамбардын шаны. Эгер пайгамбар алейхиссалам дүйнөнү топтогусу келсе, топтоболот эле бардыгына. Зекетиңерди мага бергиле деп эле. Жоксо менден кийин мен урпагыма бергиле дейт эле. Бул чыныгы пайгамбардын гана шаны. Карагыла, кыяматка чейин пайгамбардын урпагыга, Сайид Бани Хашимдерге зекет берилбейт.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özüne, jana urpağına dağın zeketni haram kılgan. İn ecriye illa alallah. Ajırdı Allah beredi. Zeket de alğanga Rasulullah bolsa, muhtaç bolsa dağın ruhsat bergen emes. Özüge dağın, özüden keyingi urpağına dağın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat bergen emes. Bu hakiki dinin Peygamberimizin hakikat peygamber eken dalili. Düşünüyor musun? Onun için peygamberana davatın uslubu. Allah melek eken İn ecriye illa alallah ve huve ala kulli şeyin şehid. Menin acırımdı, soğubumdu, sığlığımdı, akımdı Allah'ım özü beret. Al yetişerlik. Ve huve ala kulli şeyin şehid. Allah'ım barın görüp durat. Şehid, hazır, nazir, büt barını görüp bilip durucu Allah. Menin kanday mamule kılış gerek, tigi menin kanday kılış gerek, büt barını görüp durat deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek Allah subhanahu wa ta'ala barın görüp durat. Sen Allah için iş kılıver, Allah subhanahu wa ta'ala kılgan işinin soğuğunu özü ese kılıp öğütüp beret. Kul inne rabbi yakzifu bil hak allamul guyub. Bu da kul. Ötkönde aytkanbız bu surat-ı Sabah'da kul ayabay köp. Dağa bir kul Allah aytbat. Aytkın inne rabbi yakzifu bil hak. Aytkın Rabbim haktı hak menen urat degen söz. Lugavi söz söz. Hak menen urat allamul guyub. Al gayiptardın barın bilimçi degen söz. Yakzifu bil qazafa degen ırgıtkandı, atkandı, urgandı aytılat. Bu yerde manası Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbi yakzifu bil hak degenden murat ne deyotat? Allah ta'alam hak menen urat, hak menen urganda batıl, sınıp, talakalarım çok bolup ketet degen söz. Bu istiara, tasrihiyya. Düşünüyor musun? İstiara boltat, bu balagatta aytılat. Allah ne kılat? Hak menen urganda tigib ne bolat? Çok olup ketet degen söz. Qazafa yakzifu degen aytu, bayando degen manasında gelet. Yok negizi manası atu, uru degen manada gelet qazafa. Düşünüyor musun? Misalı keyde taş menen buna ursan, ona tarqalanıp ketet. Çok bolup ketet tarqalanıp. Allah Teala ayttat: "Kul inna rabbi yakzifu bil hak." Allah'ım hak menen urat degeni, hak menen urganda batıl ne bolat? Maydalanıp çok bolup ketet degen söz. Batıl ne bolat? Maydalanıp çok bolup ketet. Kul ja'al hak ve zahaqal batil innal batile kana zahuqa degen uşul söz. Düşünüyor musun? Demek hak gelgende batıl ne bolat? Mayda bolup tarqalanıp çok bolat. Allamul guyub sebebi Allah gayiplerin barın birüçü. İlmi gayip Allah'ın aslında, Allah'dan başka gayipte hiç kim bilmeydi. Keyin ayette Allah Teala musul sözü hayra haytilawatat. Kul ja'al hak ve ma yubdi'ul batil ve ma yu'id. Aytkın hak keldi, emi batıl payda bolboyt, jaralbayt, kayrada tirilbeyt degen. Kayrada tirilbeyt. Payda da bolboyt, kayra kaytıp da gelbeyt degen ayat. Düşünüyor musun? Emi hak geldi, İslam geldi, din geldi. Emi hakikat ne? Batıl turuşluk bere albaydı. Ököv karama karşı nerse, hak çınığı hak gelgende batıl tura albaydı. Tura albaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fathul Mekke bolganda, Mekke'ye kirgende kolunda tayağı var idi. Kirip alıp bayağı butlarının bardığını sınırganda uşul ayatda okugan. Kul ja'al hak ve ma yubdi'ul batil ve ma yu'id. Uşul ayatda okugan. Kul ja'al hak ve ma yubdi'ul batil ve ma yu'id. Aytkın hak geldi, emi batıl ne olbaydı? Payda olbaydı. Ve la yu'id ve ma yu'id. Al hayradan tirilip de gelbeydi. Elhamdülillah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem butların büt barını alıp tazaladı. Emi kıyamatqa şeyin büt parası bolbaydı emi aljer. Ceziratul Arab, Mekke'l Mukarrama bolbaydı emi. Allah'ın kitabı hak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kul ja'al hak ve ma yubdi'ul batil ve ma yu'id dedi. Hakikat geldi. Emi hakikatin aslında batıl kayra tirilip gelbeydi, kayra gelbeydi al, kayra payda olbaydı, çok bol ketet degen söz. Bu ma yubdi'ul batil ve ma yu'id degeni la yamutu ve la yahya degen söz siyahtı böyle söz bu. Bu muhavara söz. La yamutu ve la yahya degen siyahtı böyle manada. Demek ne oldu? Hakikat gelgende batıl turuşluk bere albaydı.
Batıl özü ile talkalanıp çok bolat. Çınığı din kelgenden keyin al batıl özünü özü talkalanıp çok bolat. Keyingi ayatta, bu ayatı iskat dep koyat. Kafirlardı öçürüş üçün Allah Taala aytып atkan söz. Kul in zalaltu fa innama adillu ala nafsi. Emi aytып atat Allah Taala, aytqın, eger men adashıp kalsam, al özüm üçün bolat. Emi kafirlar peygamberimiz işenbey atat da. İşenbey, peygamber tur emes, bul jalgancı, je tokugan, je şair, je majnun dep atpayбы? Aytып atat, eger men adashkan bolsa, bil farz. Allah saktasın anda emes. Onda kalsa, fa innama adillu ala nafsi. Allah adashkanım özüm üçün. Ve in ihtedaytu. Eğer de men tura yol tapsam, fa bima yuhi ilayya rabbi. Al Rabbimden bergen hidayet. Tura yol tapsam, al Rabbimden bergen hidayeti. İnnehu semi'un qarib. Allah'ım жақын, жана угуп туруучу деген аят. Бул искат деген кафирларды өчүрүш үчүн Алла Таалам не кылып атат? Үн чыкпай калыш үчүн айткан аяты бул. Kafirlarga aytып атат, мейли, сен айткандай болуп, пайгамбар адашкан болсо, онда эмне зыян болду? Пайгамбар мен өзүм үчүн өзүм жооп берем деп атат. Сага эмне болду? Сага эмне болду? Эчтеке жок. Демек, пайгамбар хакыйкат, эгер адашкан болсо, ал өзүгө жооп берет. Бирок пайгамбар адашкан эмес, сен анти пайгамбарга доо кылбагын деген сөз. Түшүнүңөрбү? Ал эми хидayet боло турган болсо, фабима юхи илайя рабби. Ал Раббимдин мага берген хидayet деп атат. Бул жерде табирди карасаңар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адашып калган болушу мүмкүн болсо, аны өзү айтып атат. Фаби иннама адиллу ала нафси деп өзү айтып атат. Адашып калсам, жаңылышып калсам, ал менден деп атат. Бирок хидayetти дагы менден деген жери жок. Көрдүңөрбү? Ва ин ихтадайту фабима юхи илайя рабби. Көрдүңөрбү? Эгер де хидayet тапсам, анда хидayet ал эмне болот? Алланын тарафынан мага берилген деп атат. Бул адеп. Адеп. Ошон үчүн ар дайым кемчилдикти, айыпты өзүбүзгө исбат кылабыз дагы, ийгиликтин бардыгын Аллага исбат кылабыз. İbrahim aleyhisselam dua kılgan desinlerbe. Ve izâ maristu fehuve yeşfîn. Ve izâ maristu fehuve yeşfîn. Eğer orup kalsam Allah'ım şifa beret de atat. Men orup kalsam de atat. Meni Kuday orsa degen jeri jok. Gördüңөр mü? Orudu özüne ayttan ispat kılıp. Men orup kalsam Allah şifa beret de atat. Hakikatta orudu da Allah beret. Şifаны da Allah beret. Бирок нисбат кылганда сөз колдонгондо пайгамбарлардын сөзүн карасаңар, эмне кылган? Ва иза маристу фа иза маристу фахуа яшфин. Мен оорусам, Аллах шифа берет. Бул адеп. Кур'ан-ы Карим баштан аяк адептир көтөрөт. Демек, ар дайым жакшылыкты биз Аллага нисбат кылабыз. Жетишкен, ийгилик бардыгы Аллага. Кемчиликти бардыгыны кимге? Өзүбүзгө. Бул пайгамбарлардын таалими. Кур'ан ошону айтып атат. Sahabalardın, başkalardın bit bardığı. Eğer uşul ile söz menen yaşasak, uşul ile bir ayat menen biz inşallah dünya ahirette bakıtır olabız. Bugün kuturganın bardığı meden çıkıp atat. Men kıyımın, men kıldım, men uşuğa yetiştim dep atat. Kulaydı unutup kalıp atabız. Akıllı bolgonum üçün, güçlü bolgonum üçün, bilimli bolgonum üçün, akşam köp bolgon üçün, mansabım bolgon üçün, biligim üçün uşunday kıldım degen söz menen orup atat bardığı. Uşulardın bardığı adашууга алып барат. Anın жолу бул берилген nimet бардыгы менден эмес Аллахтан берген болду. Allah берди мага. Мен татыктуу эмес элем, Allah рахим кылды мага деш керек. Ошондо адам оңолот. Түшүнүктүбү? Мына ошону Алла Таала айтып атат, пайгамбар айтып атат, айткын, эгер адашып калсам, жаңылышып, ал менден деп айткын. Ва ин ихтадайту фа бима юхи илайя рабби. Субханаллах. Eğer hidayet tapsam, menden degen jeri jok. Аны Rabbim manga hidayetni ne kıldı? Vahiy kıldı. İnnehu semi'un qarib. Allah'ım jakın ugup turat deydi. Eynema kuntum ve huve ma'akum. Andan keyingi ayatda Allah subhanahu wa ta'ala kafirlardın kıyamatdagi ahvallarini bayandap atat. Uşullar menen bu sure ayağına çıkıp atat. Ayağında وَلَوْ تَرَى إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. Eğer sen alardı görsem, إِذْ فُزِعُوا alardın korkun avalını. Alardın çocuğu korkup durgan avalını göre durgan bolsoň, فَلَا فَوْتَ göresün alar eç kaçan فَلَا فَوْتَ kaçalbayt deydi.
Korkudan, çocukhan abaldan, azaptan kaçışa albaydı. Ve uhizu min mekanin qarib. Jana alardı jakın jellerden karmalıp ketişet deydi. Jakın жерден alıp ketet deydi. Бұл аятта Аллах Subhanahu wa Taala kıyamatdагы mahşardı сүрөттөп атат. Kıyamat күнүндөгү ахвал өтө оор болуп, азаптар көргөндө, алардын чочуганын, коркконун, кыжаалат болгон абалын көрсөң, ушундай абалды көрөсүң, фала фаута, алар кача албайт эми дейт. Колго түштү, капканга түшкөндөй түштү. Качып кетейин десе кача албайт. Анан эмне кылат десе, ва ухизу мин маканин кариб дейт. Аларды алыстан издеп келбейт дейт. Жакын эле жерден кармап алат дейт Алла Таала. Адам көп, чоң махшар майдан, алар бир жерге качып кетпейт дейт. Жашынып калбайт дейт. Эмне кылат? Аларды мынтып эле жакын эле жерден азапка тартып алат дейт. Алла өз сактасын. Алланын кудретин көрүп атасыңарбы? Ва ухизу мин маканин кариб. Алар жакын эле жерлерден эмне кылат? Тартып алат. Анан эмне болот? Ва қалу аманна бих. Эми ошол убакта айтышат, иман келтирдик дейт. Пайгамбар айткан чын экен, Куран чын экен, Алла бар экен, ахирет бар экен деп, эми эмне кылышат? Иман келтиришет. Ва қалу аманна бих. وأن لهم التناوش من مكان بعيد. سبحان الله. Allah aytат: وأن لهم التناوش من مكان بعيد. Эми алыстан иман келтиргендери аларга кантип пайда берсин дейт. Бул дүйнөдөн качып барып, ахиретке барып, махшарга барып, эми иман келтирдик десе, алардын иманы кантип пайда берсин дейт. Tanavуш деген, танавул деген манасы, бир нерсени кармачлык, ушаганды, кармаганды айтылат. Бул жерде манасы, иман келтирүү манасында уламалар айтышат. Бетте وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد. Эми алыстан туруп алып, эми ал жерде иман келтирди десе, эми иман кабыл кылынбайт. Иман гаргарага чейин, гаргарадан кийин иман кабыл алынбайт. Фираундагы ахырында иман келтирген. Ал-ан деген Куранда айтат. Бирок иман кабыл болгон жок. Өлүп аткан учурунда Малакул Маут фериштелер көрүнүп аткан учурда иман келтирген, иман кабыл болбойт. Ошон үчүн иман бил гайб дейт. Ал фериштелери көрбөй иман келтириш керек. Ошол эске алынат. Бардыгын көрүп аткандан кийин эми көрдүм десең ал эске алынбайт. Ошон үчүн биз мусулманбыз. Иман бил гайб кылганбыз. Баарына көргөн жокпуз, иман келтире беребиз. Алла бар, фериште бар, ахирет бар, өлгөндөн тирилүү бар. Бардыгыга иман келтиребиз. Болду. Көргөн жокпуз. Алар хакыйкат. Эртең бирөө көргөндөн кийин эми иман келтирдим десе, иманы кабыл кылбайт. Аллазина ю'минуна бил гайб. Мусулмандар ким? Алар көрбөгөн нерсесине иман келтиришет. Көрдүңөрбү? Мына ошону Алла Таала айтып атат. Аллахым وقالوا آمنا به. Алар айтышат, биз иман келтирдик эми деп. وأن لهم التناوش من مكان بعيد. Эми алыстан туруп иман келтиргендери, кол сунуп иман келтиргендери эми пайда бербейт. وقد كفروا به. Себеби буга чейин инкар кылышты. Аны жокко чыгарып келишти. Min qabl ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. Алар гайыптан сүйлөшөт эле дейт, алыста туруп алып. Алар алыста туруп алып, гайыпты сүйлөшөт эле деген сөз. Эте дагы ويقذفون بالغيب деп Алла Таала колдонуп атат. ويقذفون атуу деген сөз. Алар гайыпты жокко чыгарышат эле, min makanin ba'id алыстан деп атат. Казафа деген сөз атуу деген сөз. Бетте негизи манасы бул маягдай. Бир адам хадafты эме дейсиңер? Мишен. Мишени көрбөй эле ата берет да. Көзүн жумалдырып ата берет. Ал мишенге барып тийбейт. Ал мишенди көрүп туруп атыш керек. Ошондо жаң аткан оң барып тийет. Алыстан эле ата берсең ал тийбейт. Аллах Subhanahu wa Taala буларды айтып атат. Булар ошондой адамдар, кафирлар, акыйкатты көрбөстөн туруп эле алыстан эле таш ата берет деп атат. Бул жинди, бул сыйкырчы, бул шаир, акыйкат жок, эчтеке жок деп эле булар эмне кылат? Ардекени жорый берет, сүйлөй берет. Акыйкатта андай эмес. Сен ачсаң анда хадафты көрүп турат. Мишенди көрүп турат. Мишенди көрбөйсүңбү? Анда сен айткан сөзүңдө эч бир пайда жок да. Ал мишенге барып тийбейт да. Хадафка барып жетпейт. Ошону Аллах Таала баяндап атат. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ.
Alar gayipte atışat deydi. Gayipti körbesten türlü yok деп atpayбы? Min mekanin ba'id, alыс yerden deydi. Alыс yerden gözünü jumup alıp atıp atat deydi. Şonday emes. Oşon üçün közüңdü açıp kara deydi. Gözüңdü açıp karasaң, ойлонсоң, ne? Özüңdü ele oylosoң, Kudayдын бар экенин, периштенин бар экенин, ахирет бар экенин билесиң деп атат. Demek Allah aytты, алар акмак адамдар, алар акылсыз адамдар, буга чейин инкар кылышты, эми иман келтиребиз дейт. Айткан сөздөрү бардыгы эле мишенге баягы көзүнү жумуп алып, аткан сыяктуу, алыстан мишеңди урган адамдар сыяктуу болуп калды. Эмне болот булардын акыбалы? وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Ошентип булар биз эми иман келтирдик деп аткан учурда وحيل بينه وبين ما يشتهون. Алар менен алар каалаган нерселердин ортосунда бир тосмо тосуп калат дейт. Алар менен алардын каалаган, иштиха кылаган, каалаулардын, шахваттары каалаган нерсесинин ортосуну бир парда тосуп калат. Кама фуила би ашияихим мин qabl. Алардан алдыңкы жамааттарга болгон сыяктуу ушундай болот. Иннахум кану фи шаккин муриб. Себеби алар ачык, каттуу шекте жүрүшкөн дейт. Yani bunlar ошентип kafirlar ahiret жок деп, endi iman keltirdik деп баштаган учурда аларды bir parda тосуп калат дейт. Парда тосуп калат. Вахила байнаху байна ма яштахун. Алар каалаган нерсеси дегени, алар каалаган нерсеси баягы балдары, малы мүлкү, байлыгы, үй бүлөсү, үйү, мансабы ушулар. Яштахил инсан да адам каалаган нерселери. Ушуларды көрбөй калат деген сөз бир манасы. Түшүнүңөрбү? Bir manası uşul. İkinci manası müfessirler aytat, alар kaaлаган нерсе бетте иман. Эми биз иман келтиребиз деп атпайбы? Эми аларга иманга жол берилбейт деген сөз. Эми аларга иманга жооп берилбейт. وحيل بينه وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. Эми алар иман келтиребиз десе, аларга иман келтирген рухсат берилбейт. كما فعل بأشياعهم من قبل. Алардан алдыңкы жамааттар сыяктуу дейт. Aşiya, bu Şia'nın camı, Şia degen cemaat. Cemaat degen söz. Partiya degen söz, cemaat degen söz. Yani bularga çeyinde kafirlar bolgon da cemaatlar. Alar da şunday kılışkan. Alar da ahiretke kelgende iman keltirdik dedi. Bulak alarga da iman kabul kılgan çok. Allah azapka alıp getirildi. Kuddu oşolor siyaktуу ele bular dagın oşo tarika menen azapka barışat deydi. Anan ne bolat? İnnahum kanu fi şakkin murib. Alar açık şekte жүрүшкөн deydi. Buga çeyin açık şekte жүрүштü. Şek menen yaşadı. Ahiretke kelgende iman keltirin dedi. Oşon üçün Allah Taala meni imanга kabul bolboyt. Selerge jaza uşul dep Allah Taala jazalayt dep atat. Aleyhibillah. Oşon üçün adam bul dünyada şektenbeş gerek. İman keltirdingmi? Bekem iman keltir boldu. Allah mevcut. Ahiret mevcut, malaika mevcut, ölgönden keyin yaşоо mevcut, büt bardığı bar dep iman keltiresin boldu. Oşol bizdin imanыбыз. Uşul bizge dem beret. Uşu men yaşayыбыз biz. Al emin kim şektengen bolsa, keyin ahiretke barganda anan hakikatty körgönden keyin iman keltirin dese, emal imanı kabul kılınbayt deydi. Allah subhanahu taala barыбыздын imanыбызды bekem kılsın. Şektengenden saktasın, imanыбыз salamat kılsın. Allah subhanahu taala jalp adam zatına ne kılsın, hidayet bersin. Alhamdulillah, mına uşu menen bugün Suratu Saba'nın ayağına çıkardık. Mına uşu menen beyilki жылkı tafsir sabagı toktotobuz. Keyingi nime Jumadan nime bolup kalat. Kurban ayt, andan keyin sabakta da bitip kalat. İnşallah Allah'ım ömür berse sentyabrdan Suratu Fatih'den başlayırız inşallah. Allah Teala'm kabul kılsın, dua kılgıla Allah Teala'm Kur'an-ı Kerim'de tolluk okutkanга tawfik bersin inşallah. Bir sabak kılıp çıkarayım degen niyetimiz var. Sizlerin duaňara muhtaçbız. Sizlerin duaňar menen inşallah Kur'an'da baştan ayak bir sabak kılıp koysak bizdin Allah'ın negizgi kitebi bul. Bizdin negizgi kitebimiz uşul. Ökünüştüsü Kur'an okubay kılgan. Kur'an tafsiri okubay kılgan. Başkanın baarını okuyubuz, Kur'an okubayыбыз. Ol bolsa men köp okulatgan kitep uşul boluşu gerek. Kur'an'da okup kaldık bir gana, ölgönde gana Kur'an okuyubuz. Fatawa barganda Kur'an okuyubuz. Je bolsa dem saganda Kur'an okuyubuz. Jin kirip ketdi dep okuyubuz. Je uyga ilip basıp koyabız bayağı
şaytan jin gelbesin dep. Bu Kur'an'dan da ekte emas. Mına Kur'an okup atkandan tanışıp atasыңар, bulan da ekte emas. Kur'an'da okup, Kur'an'ın talimini tarqatadigan kitap. İzlegen yaşoğuzga, büt suroğuzga жооп бере турган, bizge toora жол багат көрсөткөн kitap ушул Kur'an-ı Kerim. Oşonun üçün özüme de vasiyat kılam, selerge de aytam, Kur'an'dan alыстабагыла. Erteň medreseden ketip, kanikul bolganda dagın, düşünbösöňөр de okuy bergile. Ушундай kitap, bunu düşünsöň de oku, düşünbösöň de oku, okugula, gününe talabalar bir paradan okugula. Bir paradan kem emes, gününe Kur'an okugula. Okuwadım degenin yarım para okugula. Vallahi ушундай kitabı, bunu düşünsöň de payda, düşünbösöň de payda. Ушундай kitap. Bul bayagınday dawa, kebir darılar bolat da, anın içinde ne var eken bilbeysin. İşe veresin, payda beret. Ana biri doktor sastavından ne var eken okup düşünöt, aga da payda beret. Biri eşteke düşünbeydi, al işte aga da payda beret. Oşonday kitap bul. Biri alım al düşünöt, aga da payda beret. Biri düşünbeydi, okuydu, aga da payda beret. Allah'ın kitabı uşunday kitap. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'ı okuğanğa, amal kılğanğa tawfik bersin. Kur'an'ımızı, savağımızı Allah'ım kabul kılsın. Subhanakallahumma ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe